Қайғана? Окей, Google, таптым. Вау! Sen білесің. Эркун менің апамшы. Жингана, қайғана, да. Яичница. Да, doğru. Яичница? Лав-лав. Салам алейкум. Сіз бүгін бізге қайдан келдіңіз? Жолмандан. Жолман бұл пионерский қасабасы, долина. Ясы қайдан келдің? Evden. Evден? Rahat yuxlaydım. Мен институттен келдім. Мен Қарасу базардан келдім. Джан Куин-Куиндан. Давайте так. Бақчасарайда. Тамырларыңыз қайдан? Айт. Babam tarafı Балаклава райондан, Уппа деген кой, Битам Саватка койынден. Анам tarafı Битам Буюхаралес, Харбабам Отар кой. Anamın anası Pıçkı, babası ve babamın anası Sürtaş, babamın babası Büyükonlar tarafı, Noğayman. Baba taraftan Бақсанский, ана тарафтан ең бір ерлер бұл Қарасу базар районы Қатырша сарай деген кой. Анам тарafı Қартанам дегермен койлы, Қарбабам Шумалы. Бабам есе Бақчасарай ве Керч. Қарасу базардан. Алматы Арханлы ve Büyük Yaşlap. Балалықта насыл бақшышны пек алмақ істердіңіз, amma ешбір вақыт алмадыңыз. Sağ olsunlar ana babam. Gerçekten de galiba böyle şey yok idi. Çünkü isteklerim olsa yerine getireydiler. Her şeyini bağışlayıdır, yapaydılar. Men атын pek isteydim. Canlı, no? Evet. Da? Ama anam aytты, қандай yaşayacak bu at? Almadılar. Sen kadar yaşaydın balıkta? Çırçıkta. Жоқ mu сенде? Mikrofon. Доллар. Білмеймін не үшін. Доллар. Недір бұл? Доллар. Şimdi bildin. Қырым-татар қоранталары ақында реалити-шоу шығарылса, оның ады насыл olur еді? Дурдом. Вечная стройка. Ben bilesem, korantalarımız pek bağlaban, dekim bir kalabalık. Buna kalabalık ve bir şey. Не щи, давай. Kalabalık ve durdum. Nasıl olacak? Kurculuk. Balaban kurculuk. Стройка. Без вариантов. Tatlı ya da tuzlu? Tatlı. Bana bakıp tatlı. Sen menden sorarsın. Tatlı evet. Tatlı. Bek seven. Мен de pek sevim tatlı. Ama tuzlu da sevim. Hayar turşusu. Tatlı. Тұзлы демек. Тұзлы ноғайларда hepsi тұзлы. Сіз сындырған ең паллы шей не еді? Кырмызы акар. Скрипка. Я только что хотел сказать. Кемане. С подоконника упала. Anamda öyle bir çiçek bardağı var idi, Gülber. Bana men onu 100% kırdım. хрустальный. Evet. Onu kırdım. Herkeste хрустальный savut var edi. Bana aklıma gelmiyor bir şey. Böyle pahalı şeylerden. Ну, брек кере аккордеонын түшті стулдан. Araba. Kayımlı araba. Алтын yüzük. Бір сәнияде кейфіңізді не көтере біле? Kara kahve sabahtan. Yok. Балабан kızların. Вот ifak ballarga bakıp onların şakaları. Çünkü onların hayatında o şakaları var. Bir şeyler айтсалар, endi gülmege mümkün. Da, men de hoşulam. Sen de koşulasın. Evet. Tatlı şeycik. Tatlı şeycik de. Бекім güzel bir ava çık, Kırım Tatar havası. Yıllar. Oyunlar. Oyunlar. Da. Toylar. Kaytarma. Егер бір да çalışmak керек olmasa, ne yapacaksınız? Anda manda yürüyeceğim. Men de. Adamlarga yardım edeceğimiz. Ne yapacağımız da? Kol tutacağımız. Dünyаны көрмек isteyim. Yırılacağım. Турецкий сериal bakacağım. Evde en az beğenген işiniz nedir? Men ütlemege sevmeyim. Köpeğin boklarını almaya. Мне тоже обязанности есть.
Асылда анау огород мәселесін мен пек sevmеймін. Бездім сонда уже. Аш пішірмеге болдырдым. Утлемек. Мен пек sevmeyim. Утлемеге. Пек sevmeyim. Қайсы қырым татар емек 5 Мишлен йылдызына лайық? Фулту. Кабаклы бойма. Чеберек. Самада біріншіден қырым татар халқымызбен бағлы, мен білесем чеберек. Менің жүсіне. А мен бурма пек sevem. Какое крымско-татарское блюдо заслуживает 5 звезд Мишлен? Жифахаш. Я sevmeyim. Sevmeyim. Ефахаш, ефахы. Мерджимек яда алюшке шорбасы. Мерчемек шарбасы. Мерджимек. Мерджимек. Этот куриный вот этот суп с клетками, типа того, и там яйцо вот так вот Тухтан клёцки bu ne? Клетки блин, тесто. Evet. Не зетле. Галушки. Галушки. Клетки, галушки. Mercimekin мен pek sevem şorbanı. Қайғана сөзі. О не демек? Қайғана. Кайнана білем. Қайнана біз білеміз. Қайнана, қайната, қайнана. Білесің? Окей, Google, таптың. Vay! Покажи. Sen білесің. Erkul benim apamşı. Жингана, қайғана, да. Bu aş mesela. Аш. Aşlardan. Кайгана. Aklıma gelmeyecekti. Яичница. Da doğru. Еттенің қырым татар аналогы насыл адландырырдыңыз? Шурели. Сам беляешь. Придет вечно вот так, как... Да, так надо было ответить, да? Потому что, мгм. Как едете, прям скоро так. Karlı papaz. Ай, Петри, деде какой-нибудь. O. Anda barman. Ne için anda ay Peter dede yaşa? Ана корда. Da. Onun için anda şimdi pazarlar çalışmay. Егер бір кечеде бір саада мутихассыз ола білесіңіз, нені сечередіңіз? Вене үшін? Бизнес. Буюк бизнес. Businesswoman. Эн büyük бизнес. Психология. Бойся. Общепит. O. Bekim isterdim bütün dünyada men bilsinler dep. Mana böyle kafege kerem. Mana su bir şeyler koyalar. Men ise damını alam, tapam son айтам енді bu aşlar hakkında. Michelin. Дегустатор demek. Дегустатор. Фирменный. Yıldız vermek için. Son tortunu veresin bana, men aşağım aytam. Mana Olmaz. sana Michelin yıldızı. Бестекар olmağa istedim. А мен істедім, пожарный олмаға. Егер өз фестиваліңізді яратып алсаңыз, о насыл olur ve esas tedbirler nasıl olur еді? Ballarla bağlı. Торт фестиваль. Торт фестивалі. Кстати. Паста фестиваль. Tatlı фестиваль. Дегустация я поджахла. Бала için фестиваль. Международный. Международный. Хотя бы с Крыма начать бы. Егер сіз бір кинода яшап olsanız, o nasıl kino olur еді? Аватар. Çoktan kinoga bardı. James Bond. О, Лара Крофт. Гарри Поттер. Керенька Сабина, да. Щина, да. Форсаж. Форсаж. 3 метра над уровнем неба. А как? Қайсы қырым татар аталар сөзіні чоқчақ қоланасыңыз? Çıktı koyan azbaraға. Yorğanға бақып, аяқ ұзаталар. Sabırın tıbı sarı altın. Men de böyle aytarım her vakit. Bayramlarda da, endi bayramdan geçirgende anda da aytam. Баш балабан ақыл yok. Қарбабай айтайды маған. Егер сіз балалық менлігіне бір şeyler айтып olsaydınız, ne айтардınız? Только хотел. Alğa, her şey sen istegen kibik olacak. Dişlerin bak. O sen palı olacak.
To'xta. Oge, Kennedy oge. Korkma bir şeyden balam. Бала чака. Но я бы, наверное, не поступала по музыке. Да? Остановись. Керек mi sana kemane kızım? Bir şeyden korkma. O da geçer. Ağlama. Da çok aşama. Kulak asma balalarga. Da. Öseceksin, yırılacaksın, hepsi yaxşı olacak, harika olacaksın. Ağlama. Her şey geçer. Эгер dünyada bir qaydıны uydurmağa çərəңiz olsaydı, nasıl qayda olurdu ve ne için? Kol tutmağa, bir-birine kol tutmağa. Her vakit tek hakikat aytmak. Kaydı bütün dünyaya soğunmamak için, yaramay laf aytmak için. Kaydını bozmak için yaparlar. Demek sezon olmasın, toy her gün olsun. Kışın, yazın. Her gün adamlar evlensin, çoklarsın halkımız. Birge bakmayıp. Eğer bir adam tek karabiber yemek gerek. На правах рекламы. Bu çekimlerden son ne yapacaksınız? Teatrga baracağım. Ну, saat 4'lerge işe baracağım. Piyo bugün yok. Cemile ansamblede işim var. Marlen Ağan'ın beraber takara tukara çalam sandan. Baştan TO yapacağım şimdi buna. Kaminkada. Men yapacağım, tort yapacağım, ne yapacağım? Kahve içecek misin? Geçecek misin? Söylenecek misin? Laf edeceğimiz. La 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 la. Love, love.